tera mwakashami oriyo mzire wazara umwana wawe yakoraje kwanga kuwaburi yaho yarwara indwara yutakwetegereza wareba umwana wa nagenda nahwerera naho amu nahinduka amagufa kunga Mbabazi Edith kurugabwiza wera akazara umwana we yakoraje kunga kuyabira ryaho yareba umwana yarwara indwara eyatakwetegereza omwaka gw'2012 aha myaka 12 eyobukuru ari yishomero ampurire kumuza akarwara indwara eyaremirwe kumanywa abo kuba urukuchondoza kuona okwamukozirweho umwirwariro tihine ndwara yona eyibamshanjiremo na munana bikwa mukaga n'ibintu yakwatwa kubwirobu yakwatwa rukushasho munda arikuterwa n'umutwe shobora bamutwara umwirwariro ishaka kana shomera sindika rwa high school bamutwara ishaka wa Dr. Mbabazi bamukebera bashanganye n'umushwija kuyakwasirwa yarimo kujya kumbitira kandi n'icyo kutumunda obwirobo kumuza buricyo kurya n'icyo kunywa cyona ikiyabera teko mukanwa akaba kigaruzaho naho icyaretire nyina Edith Mbabazi yayerarikirira kandi yagumirwa ngo muzire abo kubinda biri muri binzi kandi ikindi no kongera kusima abanzi binzi ije myaka mushanjo rwaruzo bw'umwana tikintu cyorobi ubwanyuma iyo kumutwara umbashaho bakacebera ndware kabura bamuhereza indi konge sente zambura TV West ekija yamoreka nabwanyuma aho niho abanyambabazi bamwirukangirire bamutwara India omwaka gw'2016 konga kuna shikireyo Dr. wa India yatutomurumu yatugamba tugbo mwana no kuchemiza konga sitaka mushemizi sakubanza tuchebere turebe why is he vomiting everything bamutomurumu the following day bakwatogwo mwana bamuchebera buri kimwe cyona kugamutyo kwikakije kuba bamuchebire bashanga ibintu byona birije isishana neza ezo mu Uganda nyina wakomuza nagira ngo kurunogera abantu tibaramukwatireho akabira atarikumanya aho umwana we yakubire arahatiya konga kurengura hanga atwatirire kumuza yakira kandi nanye yangarura amagara rorakeshongora kweshongora mweni tensima rahanga muno agwemba bazara hageze atugirire kandi nabwe rahanga karabira n'umbantu bakatisasa kandi nokusima aba vision group mwena mu muhango gumukoze ramagaraga kumuza nyekiro mbere byahanara nangambira abatora murazire no musigaze mu mwana we kandi nabwe apart from abantu ngabanzo mu church abantu bara obwahati kumuza ainamani kandi narebe kaje no kweshongora nayishongoraho obu yabira atari kubasa no gambiraho kimwe ebye sakora nibitsangaza sakora nibitsangaza buzima kumuza nagira ngo okukira kwe nabo burungi bwarhanga nisima ranga unduzera kantiza abantu bafindo kandi kunya musanga tawo musanga kubinkuye makumyabiri omwaka gwa double blessings iyo breakthrough omwaka gwa makumyabiri bwashanga kasheni kabanyeze namawe mwana wanje my spiritual dad twaburenje kasheni twaje na tukuburenje hatumenye no wayitati ndosipu nimburenje mpaka omwaka gw'2020 kumuza nagira munayija kubari Right Reverend Dr. Professor Akumuza Ampurire, Archbishop of the province of Uganda. Adela Mbabazi, our TV West, Agachenjure.